Muri Afurika y'Epfo abakozi bo mu rugaga rwa Transport banze amasezerano y'imishahara isosiyete ya leta Transnet yemera kubaha, bongera igihe cy'imyigaragambyo abanyemari mu gihugu n'abanyepolitiki baburiye ko izangiza ubukungu bwacyo bwari bwarateye imbere. Muri Algeria imitwe ihanganye Fatah na Hamas yahuriye Alger yahujwe na Perezida Abdelmadjid Tebboune mu biganiro by'ubwiyunge hagamijwe gushaka uko ugushyamirana bimaze imyaka hagati y'iyo mitwe byarangira. Umuyobozi wa Chad Mahamat Idriss Deby w'imyaka 38 ejo yashyizeho minisitiri w'intebe Saleh Kebzabo w'imyaka 75 ku buyobozi bw'inzibacyuho y'igihugu buzayigeza ku bwa gisivile. Muri Tunisia ku kigereranyo ku munsi haratunganywa utugunguru twa lisansi 55,000 munsi y'utugunguru 90,000 twari twitezwe gukoreshwa ku munsi, byateje icyuho. Naho isosiyete yo muri Nigeria yitwa Quadloop irarwanya ibura rikomeye ry'umuriro n'ihindagurika ry'ibihe yifashishije ibikoresho byashaje ikoramo amatara akoreshwa n'imirasire y'izuba.